Okay, hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Apra hurang le tum neli Q&A ki post podo hadana tum pinang tum question arjun ang dolo seminili ni ongreng no da ni puso de penjong ni lan phala bang so Q&A bang ken na reply tong thik de lo mate na reply long le de lo asi athenili ajo dengue long lo semin normal ke thang thelo me lo si me lo tamenili asap ni okilak bang ke dole semen to ni bang ke la bang so Q&A man na karil pipe hasi nili la bang so video ki wano tante video le pangching ona lasi aprang si question lake coursing inti ake hai klawong good life nangli channel lang o an lasi nang girlfriend amen question lo please pen nang thantha मैं नहीं दिखाऊंगा girlfriend bake chpaklang to nang lang de korli ho ala bake personal le si video nang ninga lo le si video nang chpaklang to nang la lasi sorry nang than thelo lasi ako next question nang thanang lake sel duhun teron pi ne nang GF cuma longjima. Oh my god! Wow! Lasi labang kanili na reply pana SMS sung chalo asu question na ke na than thelo no mang ke de lapen ako puthot next question nam thurang lake amen bipon pe user pulake nili question ke la puhelo nang piso no puklang tha tupiha nang piso lang kang tung ong lo मैं नहीं दिखाऊंगा ni phanaching hon oh pustame ni girlfriend bang ke nang puklang klelang marke asi sorry lake nang tham thek thelo ako next question nam thunang lake zero jar hanse nang Filipimon zero to bp pa si chingki di ahong nang than tu ai kori ko sun jama ho hai bang ke paparam nang ko de than rang le lo hai ke aku puthot next question nam thunang lake Rup Singh Teron nirep asor pipot si sarpimar sama ing bore lo nang than pachini tha tapani phana ga patera tera onel heteri neta nile basor pasi na bang ke asap track to duklo yota kajulong penda bahati ka lo tiri lang ni danai polo ni tabe kupulan labagi ni chini ni dalo nonom trending binak lo kela si to labagi ni tanam thanthek thilo okay aku puthot next question nam thunang lake karbi lijang pochena is suis hai butu lo pedikdam sus alah pum mati ko lahai votum he stame pinyab do gela bolet paning ding ponda na ako next question on thunang lake karbi song lyrics to latame lasom thadilo nali gf amen na chethan vekta thrakri manang la sone ni ji ka thrak pa na baso ko bike plotri oh ba la thute nai pi benda pum madde la ante na ke thea ja jo stame kupulang ko li la bang ke ni nang than thek thru digo chi jurang na lo ako puthodam thununa lata Rajiv Kro my question is that nangli piso omen mate nang girlfriend omen no than vek thanon dhuke ano neli nang chi than chi phange ning hang lo sawe kupula la bangke ikaila minak lapnge mate iprang si ding nang pusini la bangke sorry skip the nang laso question ha ha bangke akoi si dola 2023 ZQF koda lo nang likidun po nili long pridim dunji nili bahabar lapen ke volong komaji lapen ke den arong center lapen ke aku puthot dong muka hada singja klam lo lasi to lan hello aku puthot next question nam thunang lake tiso entertain pro 9gf unboxing serang loi nang chong hong loi lo rima ko sale dong si Flipkart pen ka order hormu pusan de unboxing elo privacy tapi laki unboxing hormu kali laki lasi mo
Apa nang li lutang teni yang than joy pon li tum phan la si labang ke aku phot skip to check la same funny question an ke ni yang than lab lo ingnek bang do ta po la si aku non phot la ke next kaprek category pa aju thonang la ke rai kombe nang non nasi do bom ikneli non hem si do bom la ke nili bahwa chuki hala lo la pa aku phot dam thana kartik kuwa nang tum hem ke 1 week pen ok chu batai ko anlo गजब बेइज्जती है kusini da chichini pun mati ko la haile la si aku phot next question nam thana la ke hemonto inhi nang li kopia pot si video bonai te la so acho chincho ga titike oh good question ko nang kaju la bang so video la ke nili next YouTube question si ka chemente nang jima haso lam long nili bang so question bang jogdum plot po nali thank you la bang so lam ka jupon po athe YouTube tum ka chemente nang jima ke la address pen aisia at akene do la si la bang hada bani rem than pon bro pola so question bang ke thank you la bang so question nang ka jupon po te se ko thon next question am thana la ke songja teron ni nang ka judun ji alam ke YouTube account chingpu short video pen lokta chokji mala ho okay hai ho cho short video pen lokta me thang the short video pen si tamte views ha bang ke kilong ki ong lo pu ba si short video pen lokta cho thang the la si ako next dam thunang SS Lifeline channel tho ning ka chidok kopia hol mulo ning ka chidok kopia hol mulo la ke anam besi kapin chong la ke itumi thang muni to ning khang ali la si nili nang than thek thlo la bang ke la pen ke nili isi pachini de po question ka ju do otame nili choose de po isi wesi nang thak chot po la pen ke ko putho next question am thuna la ke Johnson edit nali tum rong na juidam na chok ba thang the nili same body po podote nili tame nang ju dum po la bang chukila kilang mi thai do oh la si nili body po la hai vu tum ta dong kala aku next question am thuna la ke Vishal official hello Club on good life hope you doing well nili Vishal photography ahin pensipu alam theke lahlo nangli jongsi actor cheman det plute koson actor si kacheman kang tunglo like album shooting movie shooting dramatic action actually neli album nasi bang si pudam chi hapu movie shooting athuba putante action la pen ke entertain pon la pen ke copy pine expression pinang oh nasi album shooting masih nili ninghang lo lasi la so question ka jubang ke Vishal photography mo lasi next itum chitong tene phana photo nutri dhago nali photo tuli thek chaji mene lasi thangthe bo chogi bo to thangthe akop to next question nam thuna la ke karbi achethe nangli YouTube pen ko an tangka long lo than pachin tha karbi achethe a hin pen kadom ke kadom no same मैं नहीं दिखाऊंगा neli nang than thilo la bang ke personal secret alam lo la si ningal lo chi bijoy po la ke la si next question lo ke NDG 84 YouTube monetize that pen question si bank account link nang ji hosa la ke nali tum monetize that YouTube channel earning po $10 jong si playing lo protang te nali tum la bank account killing nang ji option nang klang po la si lan hello next ke ka bi top 10 Club on good life question ka matha pen si channel amen kibilo la ke neli apra hutan nang than elo hala isi video lo sami nan than thre po la ke nili lam akimesi ke thanji la pen ke lam ke than video si ahai content si ki pg la pen ke nili rakia homu rimre rasi la happen si nili Club on good life po chalo la si ko puthot next question nam thana la ke kurusa people si youtuber tum like comment share chu hangare titilo labang ke nal tum dukan si impur putang te customer nang nam babai putang te nal tum dukan ke ingcho chelo asila son thak si youtubers tu long like comment share jong si abai putang te ha so YouTube account ke ingtang te lo pen angsong room lun thek tilo la si like comment share bang ke hang na ko titilo la si lan hello la pen ke coming 5182 ek kuson si subscriber ke po ong po la pen kuson si watch time 4000 okay na tum content pa mesen po la pen ke video ke pp mesen po pen ke quality mesen po nili lahai a video ke than pon pirang andolo la sin tum nili channel check dam tan te nang tum technology la se aku puthon next question nam thunang la ke sar kaching hon BA pass episode 2 month lo paklang po ke ho thank you so much la ke nang same la lo bon so BA pass short video la ke director to baling lo
Director Johnson nang hang putam ten like claim non fit po. Lapan ke klang bek ji labang so BA pass episode 2 video bang ta. Nasi ko thon next question nam thana lake habe pura. Nang li ves kar biang long bang lo ma ke hai. Bang ke bang lo. Dongka jengka lapan ke baitha langso lapan ke tengkera langso la halong bang long no. Nasi bang long ma ta ni li ju alom so ja nasi ko thon next question nam thana lake Silham Vlogs aprang sinali pan churu pajer iglo me hai nang li video kilang pen nang Charlie dun pen non ako ke 400 abalo ni subscriber keeping ta. Thank you so much me hai churu lo angsa asi 400 pen abat an so sepo bate 1k ta keeping playing puran tum si ni nang thang ting ben claim pro tang te asi ko thot next question thana lake Samson Crow nalikai long kusu apor husi kinang sod nai polo labang ke important bang ke putek tide lo same kinang sod por ke dolo lasya ko puthot next question nam thana lake karbi angkung Klabong Good Life my favorite YouTuber nali kul ko son lo nali kul ke tiso la hello ko puthot next question nam thana lake joyti po ake hai nali kumantu ninkan pensi lo ke Charlie ki pangcheng lo bo si nili loke Charlie ki pangcheng ke 2005 lomben mon nili loke Charlie don chengke lasi lan hello ko next question am thana ke Somjet Ejan question si nang li video salam le aprang nang li kasalam ji video phak Charlie lo nang than bek tha aprang si labang ke nang li Google po nili kuson ma copy kuson ma la solam phak ri pamika po ansin nili rat fan than po lasi la hello next question am thana lake Jewel Sontobi sar nang li HK at de kon lo nili non 23 years complete alo nasi ako next question am thana lake RSM exploring my question is that 4 question do seminally hala number 4 ban silang thanok po in your opinion how to become a good YouTuber like you okay according to me there's a rules and regulation what is given by YouTube. So if we follow the rules and regulation, then definitely everyone can become a good YouTubers. And we need to look for the audience what they are interesting for. So if we catch the point, then obviously everyone can do it. So that's all. Next question aku dam tunang lake Kabi Win Vlogs. Nilip aside anatu waterfall explore thale apor dote kidam de adim doping la okay chok nili apor si chimenes lang pula ke hala athela ke lang kilang me waterfall ke la ke long size do ko si nili apor chimenes lang kok po same nili bo ipo thank you ke aku thot next question nam thusang abi ta ke jang lo si nili paprap jinjin po la si ako next question la ke asong tiso kadom de ho okay hi Klabong Good Life nangli ata ko an lo nili ata non la ke 23 years lo la pen nangli kopi ajil husi ning kedok nai lo ajil hu ang bong pen lake jehong bo bertang te han thalbu arbu kang boy lai seme ning do o si ako puthot dam thana lake nangli kopi si nangli kai long kachiman kang tung lo la pen nangli sat lang Charlie dun bom ahut kopi pi asai si Charlie pon bom lo tham paching tha la hai bang ki than etel dingrat po seme la hai bang ke next along le than pon rong la si pinyam do pinyo ma ke lansi nan than pon chot po next question do thang la ke Karbi Anglong vlogger boy sir nali Google AdSense nang ki pale ji phan ko an video si nali upload mate kam nai please reply my question la bang ki putek thiko ni ta do lo video ko nai nili long Google AdSense nang ki la ke tuning August nang ki le nili phan ke 2022 August sin nang ki le asin nili bang thisap se la hai bang ke la si nang than thek thelo asi pinyab do ke lan si kang ton polo thank la si question ka jutum pha thank you so much la si pinyab do ke lan si kang ton polo bye bye card off